бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақи иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва пайравӣ аз иқдомҳои наҷибонаву созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар арафаи иду ҷашнҳо расонидани кӯмак ба табақаҳои ниёзманди ҷомеа ва шод кардани дили атфоли ятиму бепарастор ба ҳукми анъана даромадааст. Дар доираи чунин иқдомҳои хайрхоҳона ширкати ватании рахштаксӣ тасмим гирифт ки зиёда аз 100 нафар тарбиятгирандагони мактаби интернати рақами 1 шаҳри Кӯлобро ба истироҳатгоҳи тобистонаи Делфини шаҳри Душанбе орад. Дар ин рӯз хурсандии кӯдаконро ҳадду канор набуд. бар сари нав худ амири мардӣ бар куру карар нуқта нагири мардӣ. Мардӣ набояд фидодаро пой задан дар дасти фидодае бигири мардӣ. Ман хонандаи мактаби интернати рақами 1 шаҳри Кӯлоб эмому ворис мебошам. Ман миннатдори худамро ба рахштаксӣ мерасонам ки чунин овозиро ба мо ташкил медиҳад. Ман хонандаи сими нӯи мактаби интернати рақами 1 шаҳри Кӯлоб неватле бозор мебошам. мо миннатдори худамро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён мекунем ки мо ятимонро парасторӣ мекунад. роҳбарати ширкати ватании рахштаксӣ иброз доштанд ки ҳамаи иқдомҳое ки аз ҷониби онҳо пеш гирифта мешаванд дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ибтикороти раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ сурат мегиранд. ширкати ватании рахштаксӣ ин иқдоми инсондӯстонаи худро ки зери шиори некӣ бимонад ҷовидон амалӣ мешавад то моҳи сентябри соли ҷорӣ идома хоҳад дод. طبق نقشه در لایحه‌های نوبتی تربیتگیرندگان مکتب اینترنت‌های شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های سوخت و بدخشان نیز به استراحت و فراغت فرا گرفته می‌شوند. شرکت وطنی رخشتکسی از سیاست سازنده اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان خاصتاً پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان پشتیبانی کرده برای پیشرفت و آبادانی کشور و دستگیری‌های طبقه‌های نیازمند جامعه پیوسته چنین اقدام‌های خیرخواهانه را عملی می‌نماید. زیرا با اندیشه کارمندان و رهبرت شرکت وطنی رخشتکسی همه موفقیت‌های تجارتی آنها در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی به دست آمده است. امروز شرکت رخشتکسی تصمیم گرفته است یک برنامه فرهنگی فراغتی بهره تربیتگیرندگان خانه اینترنت رقم 1 شهر کلاب آماده سازد. لایحه نیکی بماند جاویدان امروز 100 نفر زیاد کودک را در بر گرفته است. خرسندی خردسالان پیش از همه خرسندی ما است و از فرصت استفاده برده تمام شریکانی که امروز ما را دستگیری کردن با آنها مینداری خود را بیان کردنی هستیم. لازم به ذکر خاص است که شرکت وطنی رخشتکسی در عرفه همه عید و جشن‌ها کمک‌های بی‌دریغ خود را به طبقه‌های نیازمند اهالی می‌رساند. حافظ محمدعلی، سهراب نظرزاده، شهر دوشنبه، جهان‌نما.